Shubor nakaslem jong unausan hima. Ke Meghalaya Chess Association kan sa penlong ya ke First Meghalaya International Open Grandmaster Chess Tournament arajar arpulai. Hagani kenong ba shlong nadu ke khat ar tarik hadu ke arpo tarik unok pra arajar arpulai. Hagani ke lempung an wan banya simpentan daki Grandmaster na keleng ke perthai ki bakintop na Bangladesh, Sri Lanka, Zambia, Uzbekistan, Egypt, Thailand, but USA. Katkum gajingat ho daki bor penyat jong ke MCA, laong bagi babun daki dong yasim benta kindai na po keri India, but kum ba shipongut na kajala Meghalaya, kiban yasim benta ha ke A kategori. Pengumuman ini yang bertutup ke Meghalaya Chess Association tertolong ikut ke First Meghalaya International Open Grandmaster Chess Tournament. Ke total cash prize ke baru laikola siapa? Ini tertolong ikut ke art kategori, jauh ke kategori ke bertangki rated player kila Malaysia mereka. Katanya do karena spa challenge rating. Akan di badan rating player yang badan rating yang mengenal kira Malaysia mereka ini tempat ke kategori B kabar kibar don hapo kakatan spa kenai bat siapo bat kibar don rating itu kira Malaysia mereka ini kami kan tournament kan seluruh ikna jongi memang itu na kalau rating tournament yang empat juta tidak perlu mengkausnya kau rating tournament bat haknya kita kenti pemerintah kami ketika awal jalan yang di player ini mungkin yo ada FIDE international rating. Ini yang perkat di kuno ba, ini yo nak kapor kemudian suruh lepas stang kenyak televisi. Jadi yang saya histori stay ba panjang rap nabi web dalam rap yang ini. Jadi ajisha ketika tournament kemudian penong ni, kum yaki Grandmaster di IM itu ni hak free. Kata free ke hotel, ke baybam, ke baylay, ke baywan. Ni haban sponsor bangi mana lapo ka Meghalaya Chess Association. Hak penduk bangi. De kibun di jungdam kam. De ni kerpa di lembaga ka press release ba dadon ibli ba segala yang ibu ka Meghalaya Chess Association bangin yo kan penolong smoothly ya ketika tournament di pan kat fikirian kamu nanti bapin sekolah banyak anak tu sekalika Meghalaya Chess Association. Iladon arut di Grandmaster. Di kumaong ke registration keempat put, registration kan put haru ke sitrik. Menai di semua, di kuntai hibi nanti hari ini kisni kibun kimsa NTP. Kami ke tournament begini. Kidon kiri kumna USA, na Vietnam, Uzbekistan, Bangladesh, Sri Lanka, Egypt, Zambia, Thailand, bat kiwai. Bat ke entry jong kani kan bat kut mentah de kidang don ke registration kan kut adu sitarik ubunai di sembar. Di kidon ki Grandmaster di menon nisi mentah tiba lai kerteng kumbah rumut. Di international master ki woman FIDE master kidon ki woman international master bat kiwai. Tinggi kami nanti ba haru bakut jong ka registration ki bon bah ki Grandmaster kinwan nak negara India jungi ru kinbon ba ni kui hiri ru punjo te hakwe dai ba ki player Meghalaya ki player nako Meghalaya ru kinyo ya kala bani simbenta hakani ke tournament ki player ki bon ki tournament ki player ki ba ladai ki rated player kumba sau sanu nak negara jala jungi kini kinyo ya kebentar jungi berkini ada ka kindon kumbashi pomut ki player ki ban ya ka ya i kategori kebagi haban ya 7 bor bagi Grandmaster ki title player kindon ru sakumba lai pau lai sanut ki ban ya ka ya kapi kategori te kini kilongki player sekiat kum negeri ba ki kinwa tournament Inwan tiga kata di mana keleng percaya menolong USA, nako Bangladesh, Nepal, kita pun bak kiri ke bawah, bertip seni ba, Inwan Bangladesh bertahan. Te kejunut ikset jom ketika tournament
ka estimate ka bangila ya khen kan long ba sikrol arpulai la te ya ka bamantang lai yo ka sponsorship naga Directorate of Sport Department telah asyur yang ini umbah menuju kola yang ta telah rilis yang ini kum ke advance ratusan lah bat telah dalam hapok account ini nangka sekawing ya yo ke sponsorship nampo ke AICF All India Chess Federation ke ayani khasan lah bangin ron yang ke tournament ke expedition juni kalau ba nakabai entry let's say kalau abang kok saka sekolah tena pakai kelumang ya kata ni kan yo kemba profesional lah ini te kita ngubur di juga kami bang nyihapan pendak ke tournament ini penolong yang ke tournament nanti apa kasai juga niru dari Eastern Hill University nilai yo mereka hall penting di kampung tadi nilai persen ban election setai ban IPCT ban tempat di daerah sama ban minta guna berapa pun kalian juga Meghalaya Chess Association ini mudah di mana Allah terli mereka bahkan nilai lalat yang kan yang kita tournament ham dan pulau di sini